Ranko Vukiljić, srpsko-australijski slikar, kako voli za sebe da kaže, rođen je 1958. godine u Srbiji. Pre tačno 23 godine odlazi u Australiju sa porodicom, gde je 1994. godine diplomirao na Sidnejskoj akademiji. Prvu samostalnu izložbu održao je 1998. godine u Pertu. Inspiraciju za stvaranje slika, kako kaže, pronalazio je u nebu. Nebo je bilo moja jedina povezanost, fizička povezanost sa mojim starim krajem. Ti oblaci koji plove, ja znam da tamo negdje iznad zemlje Srbije isto tako plove i to je to, ja postojim. A ti moji pranagoni, tako su mi neki ljudi rekli, da imam te neke pranagone duše, da slikam pejzaže koji ne postoje, pejzaže koje sam ja, neke unutrašnje moje pejzaže, prepoznatljivo je, vidi se da to zelenilo pripada ovom području, ne nekom ekvadorskom ili tamo negdje gdje su eukaliptusi ili palme. Govorilo o tome da ja jednostavno iznutra negdje stvaram nešto, a potvrda između tog neba u koje sam verovao i moje supruge koja je sastavni deo tih priča kao najmaterijalnijeg i najživljeg primjera da ja ipak radim nešto što ima dokaz. Pravilo me je lep prostor, kad sam spomenuo pranagoni. Znači, pranagoni mogu biti u ovom momentu, kao što su bili pre par hiljada godina, ali daleko još više u prošlost. A zašto ne tako gledati u budućnost? Ali osnova za koju sam ja mogao da se čvrsto držim, to je bio priča o moje suprugi, koja se, na primjer, možda i vidi na nekim slikama gdje nema njenog lika, jel te? I ti moji nebesa, ti moji oblaka koji plove i tako čovjek negdje živi nekim monaškim životom, iako u urbanim sredinama, gradovi poput Sidneja od 5,5 miliona stanovnika, Melbourne 3,5, živio sam posvuda u Australiji, davali su neku moju ličnu, sa ponosom danas mogu reći, ličnu autonomiju. Oslikani nepostojeći predeli bili su povod za naziv izložbe. Kako umetnik i sam ističe, slike su nastajale iz emotivnih stanja i sanjarenja o dalekoj zemlji u kojoj je rođen, ali boravak u Australiji kao multikulturnoj zemlji svakako je pomogao u njegovom umetničkom razvijanju. Od grada Brisbanea do Los Angelesa je sve isto. I ja ne vidim da opšti doprinos svjetskoj kulturi može da donese ta ujednačenost. I zato je Australija za mene bila izuzetno lepo mjesto zbog tog šarenila i svakodnevne prilike da se može razgovarati na drugi način sa drugim ljudima koji stvari gledaju drugačije, a verujte mi, osjećaju isto. Bol je jednak, tuga je jednaka, bes je jednak, sreća je jednaka. Tako da izlagajući svoje slike koje ja duboko autohtono povezam s mojim krajem i iskreno smatram da su jedino moguće da nastanu na ovom području. Takve su slike kupovali mi, na primjer, ljudi iz Hong Konga, iz Irske, koji su baš to isto dirajući se ovako rukom kao ja ovdje gdje duša ljudska postoji i govorili to je baš moj kraj. Vjerojatno ta esencijalna, ta osnovna čestica koja nas sve na kraju pravi ljudima je prepoznatljiva i ja slikam na mom jeziku, a ljudi sve to isto vide i tumače na svojim jezicima. To je ta lepota kulture. Tehnika kojom se ovaj umetnik služi je ulje na platnu. Ističe da je to jedina proverena tehnika kako bi bio siguran da će slike živeti kroz vekove. Prvi put u Sremskoj Mitrovici otvorit će samostalnu izložbu koja je zakazana za 17. maj, sa početkom u 19 časova u Muzeju Srema, a ljubitelji slikarstva biće u prilici da uživaju u radu ovog umetnika do 16. juna.